Hadin ka jingmi hake lat pathai kubor halor ka jing ujor jong ka wei kalong kami da ka ejahar hanong po police station da ka bakno bakaran ka jingle tu ha ka baidei per ka jing pendap lane ka refill ha ka tendong ler shet jing shet jong ka kalong kami na ka wei ka gas agency hari boy kabla tip kum ga riboy gas agency ha ka baidei barkane na ka liang jong ki dikhot ka seng KSU nong po town ha ka jing nam jong samla ya bahalang nong rum rangkat ki dikhot jong ka seng ki lelej ban ya kendu ye ki nong trei hak ti gas agency na ka bantaban panjing syai Kinong tray hake office jong kate gas agency han nong po hake jing kran bat gidi khot jong seng kilong bakum kini ki jing thot hake bai dei bat ki tendong ler shet jing shet ki don bej na kapor ka jing bom la ban penbiang ki dei ban wan ujor ha office khnang ba on la ban penbej ye ki jing bom biang namar kumba kalong ya ka gas shet jing shet lawan ra nadu na asam bat kin don bej ki jing thot hake tendong gas ha ei re ha ei nagalyang ki nong ilam jong seng ki isu klapan pau ya ki jing sokhya halor kne ki jing ja bat kentu ya ki paj ba nong pendon gam gas shet jing shet bat kum juru ya gas agency bandon kemensim bani trilang kenang ban ya bahalang bat bakanam dan gono jing kendrom kendram itu dari konstruksi nggak komplain ya atau dari kamram gitu maka office gitu ini kali kamram di playingnya baru nora ya saudara dari dong jadi tidak ada komplain kebiasaan sekali menurut contohnya hanya phone digital no kalau phone set diberi ke phone kayak gimana komplain dari sistem kan dan lihat dulu sendiri nanti nanti apa itu delivery boy ini di mana cara ini rumah dilipat kita dalam program lalu pas itu pun cek kita ini udah biasa basic safety campaign dan itu upaya mulai expired loh bila penting upaya baba upaya mulai expired jadi kayak exchange mah anak berteman dalam menundat DKI lalu ke education ini kira ban ombak ya sekolah wajib bodoh dan sekolah menurut itu bodoh sekolah tetapi kan pemutu juga dah dan menakan ini orang kawai ka meeting nado ajar atulay do ajar pesau kawai incident have not is for kawai berjudan dah kalau explosion ni itu deh nakasana ini awal eta deh te kumbaca pag meeting kong patulong ba dalam misinformation from both dalam nakaliang ngab nakaliang ikay nung nagiro dito ka try sweet coffee dito kamalang at least dito siya inform na baka office sa number na niya dadal kanong grievance mo complaint ila siya po diba kalong bangkay kaya ngira ang direct siya sa social media ang tulong kata kan kacang kaya kung hay baca kami ng ba ngaro na kanyang siya labi niya rap o pinipit pang kini mga neba kaya kasi dadakam pang publicize iki pang ay public information eh pang pinipit pero kaya nanti tikong patulong ba ni tip ha na bini tikong bersini jadi long la kalian di refuse no reject marley marida direct by media isi kendit di media jadi udah berjalan betul yang banyak makanya pun masih dalam sempurna masukkan antara orang suka yang tentang barang basnong lawat yang TV kita tentang yang up ada source kita mulan yang sapun ni tapi ini katu berkumpul ya bayar di batik kakak pasien biro long merehab kene katu ko ngong tuan sunggas kita lu gue terjun along apa bayar apa file kan untuk gue terjun atau terjun lalu gas kan bang gas BPL gede gas BPL pedang sujo kayak gitu made ke bacin itu di inang ID April Julai atau saya belum ngok itu benar utama along kan pak itu proof ini lagi sih lawan ini di April kedua review kedua kan lama aku itu badai mari ke tengkat ke try nomor dia ke tengkat mah katu lah cuci enggak tingkat itu kan oh kami dia try kalau kamu amal dengan saya teka to ba peki yang itu bro ni mana ko ni dilapan nak isu orang itu baik happen
Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru ar nyau lai